namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel of course hi ta hi kha hi vulavula hi Benny Mayengani the president man yeah na timhaka ta political party yeah and then from there ta hi kha hi hundza hi ka kokwana Africa hi tele ku vuyeni man hi nga ta hi kha hi linka na Hosi Ngome the Post then emakumu hi ta hi kha hi hetela hi gagash. Last time Rangapanda Ivana significant impact in terms of update. Sha AADP mi nga ma hleketa ku ri ti 14 ta July ni go vekela nyana a section here. Mahemu lama mi nga ma twa ku he Benny Mayengani ta ka vandla ro karhi ni ta va ni nga ri ka vandla ro karhi and ani ka vandla ro karhi as you've heard and stuff like that. Loko se hi ku hi cheka a swi tikomba loko se political party leya yo for something koko a ni nga ri na details ta tona a na ha ri busy no build a theory because Rangapanda hi nga ha ri ku ze ha ri ku yi tweni yi vula nchumu about AADP no vula ku in public like laha se a swi ri confusion swinene ku njhe ha ri kona party yaleyo ri ka njhani vhevhele tin'wana timembara ti humini hi ti vona ti famba and stuff like that. Hi tlhela hi vona vo the twins swi tikomba va kokela ha ri ka Floyd Xivambe and stuff like that. But ku na a video leyi Rangapanda recently vhele yi nga hi endla yi kha yi tiyisisa ku party yi kona ni to ku va yi nga uploadani hala kun'wana but ni kumbe vhele ni kota ku va ni kuma this clip miyeleyo a hi twi ku Rangapanda yi ri yini. President Mayengani wa vulavula murhangeri wa vandla ra AADP timembara hinkwato ta AADP aka ti-branches ti-sub-region na ti-region hinkwato Limpopo, Gauteng, Northwest, Mpumalanga a hi tirheni a hi fambeni ya recruita vanhu. President Mayengani wa ha ri murhangeri wa vandla ra AADP ya ha ri kona ya hanya and AADP yi tele ku ta tshama. President Mayengani wa vulavula hurra. So mhaka yeleyo AADP ya ha ri kona I guess maybe swi nga swi fambisana funding ne maybe kumbe xa voka u nga ri na funding yesterday nkarhi wa sweswi ku va phusha ngopfu I guess va ta kha va yimela next year since ku ta tlhela ku va ku na ti-elections leti ta ti-local and stuff like that. Then vhele kha hi vuya ka kokwana Africa hi linkaku na Hosi Ngome the Post hi tile ku vuyeni ka page ra wena swinene ka account yona on Facebook hayi mpfhuka yi boha hi beef ya ha ri ku twisiseni ni to teka ti-interesting post ntsena hi ku ti tele hi ngo sunguli leyi so hi fike yi tsala yi ku mara mzaya wa ni tolovela ni na milenge ya swimusani mina a ni nga ri simu ra dendere veri dyambe milenge ya swimusani dendere hi leyi milenge ya kona se mi ta confirm ku hi n'wina ku mi twina ku yi nga ri ya swimusani na this shape na a hi la ku vona le hansi leyi ntangwini leyi hi humesani na le hansi hi vona ku yi va endlise kwini stuff like that mitsonenyana kokwana Africa swi fika na le minengeni leyi yi huma mi nga mbali mabundzu hey okay na ku mati ya ntsana yi tlhela yi vuya again to boto wa Hosi Ngome Mr Post ku ri a ya ha tlheli ka boto wa Mr Post se ku buwa na yo so hi fika hi vona fika yi tsala yi ku ni lorhelo wa mzaya and na n'wi tiva wa huwa swi vula yini guys a ni ku swi twiseni kahle la mara mi twa ku yi va yi ri sober mara loko yi endla swilo leswi ni twa ku yi va yi kha yi fambe hi line ya menofo a swi tiva ku munhu wo ti bela black a loko doze ti vula tifayili to karhi ti va ti be black ni twa ku swi fambe tilayini to karhi leswi vo gagasha va tiva na loko byo va byi tshwini laha ta ku kuma kha vula tipoint to karhi so hi nga tivi yona kokwana Africa ku yo nwa or yo dzaha na yona we don't know swilo swi vo kha swi tsala a swi it's not really not necessarily normal no vo beriwa na vo brother Hosi Ngome the Post ivi tlhela ya kambe mavunwa a swi hi toloverini yi tlhela yi tsala ku mzaya u ni fonerini i ri i kombela rivalelo ni n'wi rivalela na swi yo endlela ku trenda kokwana Africa Hosi Ngome swi dinge foyini se ku ri kahle se ha kota ku va since hi kota ku va hi connecta previous loko a yi hembeni timhaka to yi khomeni Mr Boss ha kota ku va hi connecta hi swona ku swa kokwana Africa swi tele ngopfu mavunwa man there is no way I don't believe it. Dinge phone Mr Post musi sweswi yo yi tikiseriwa kokwana Africa ever since yi bohe dendere and yi light ngopfu beef liya
yi tsema ku yo hawu mhaka yintsana se yi lehisana swilo manjheni a swi necessary yi tsena this post leswi ku mi nga xavi the-fish ta misa loyi ti-boring na swivongo and like munhu leswi a nga postiwala i big fan ya hosi ngo Mr Boss mi nga mi kha mi n'wi tiva insurance wa the-fish i xavisa the-fish and stuff like ku ri kahlekahle leswi xi ndlaku kwala Afrika yi hlasela hinkwavo vanhu lava nga kusuhani na hosi ngo Mr Post of which is very very swi wrong guys mi nga pfumeli ku va mi hotspotiwa hi kokwana Afrika defense ta Ben Mayengana mi nga pfumeli ku hotspotiwa ti-fish a ku sapotiwa whether i fan yo hosi ngo Mr Post or not a sweswo a swi ngheneleli kwana na Mr Post swi clarifyini swilo leswi previously eka this live yaleyo very very kokwana Afrika yi nga fika yi tagga yona and stuff like that hinda hi mkhumba hina 741 wa vanhu lava hi vulavula na vona inkomo hi ba assurance business a bindzu a ri yi mahlweni hina hi rhandza ku gaza ti-fan ta hina hambi ku ri ti-fan ta lava van'wana bindzu a ri yi mahlweni ku ta kota ku kanetanini hi leswo madala swi ku yivela leswi swa business swi nga ngheni like swa ti-business swi nga ngheni mona mhaka leyi swi nga ngheni ti nga kanetana on Facebook but se swi nga fiki so swi mi kuma ku swi fika ni ka ti-business ni so kokwana Afrika laha yi very very wrong munhu loyi ni vona ku i fika tekeriwa enhlokweni loko se swi fika ka timhaka so yi fika yi lava ku destroy na mabusiness ya vanhu no musi yi na business se swi lo kahle ti-fan ta Mr Boss fika ti nga hayi ka panel beating ya yona or swi swa mechanic ya yona no kokwana Afrika no hayi then yi tlhe yi hundza yi fika yi tsala this post yi fika yi tsala ku mzaya ni ku rhandzi a ni tini lesi na ku zonda n'wana sweswi yi fambela hina meno for hopefully yi nge jumuna yona yi kha yi cina tinsimu ta Mr Boss ku fana na GB Caterpillar phela vanhu lava nga hi bayizisa ka Facebook man then the last post hi leyi fika hi vona fa tsala ku mzaya hi 2010 hi 2010 i besesi hi mpama loro kokwana Afrika yi accuse hosi ngo Mr Boss ku i be mhani wa yena hi mpama ku yi kwalano hi 2012 a Basvara loko va ku huma xitandi kam se a swi ni hlamarisi loko swi nga fambi swa mzaya Mkwembu yi kwini Mkwembu I don't know. I don't know. Maybe. Swin'wana maybe. Ya tikanyana ni swin'wana considering Mr Boss munhu wa nkano maybe ku nga va na a possibility we don't know kale because ni twile ku na meno i tshama swi bifa hi swona a ni ti ku nga ku na ntiyiso wa swona na I think tshama vurala hi swona i man of ka ti-beef ta yena ka project leyi a nga tshama a yi humese ya last December and stuff like that hawu ndi kona hi kokwana Afrika ku busy ngo yi le ku hiseni ka nhloko risimu leri swi kombina ku ri ho nghenelela a hi munhu a nga ta yima swi tiveni ku ha to update a hi se heta ha to update hayi then vele khi hetela eka gash loko swi of course na yena mara 29 October nga fika tsala this post a fa tsala ku ya tsandza yindlu munhu wa ha xava swikorokoro vuphuva a va pfuxela stuff like that then a fika komisa the house here okay a hi ngo pfula this video here munhu wa ha xava swikorokoro muti wa tsandza mari ya bonga rap twanana a ni kombela hi sungurisa yena video leyi mi yingisela swi la ti-headphone or speaker ka or or base yi va yi ri henhla ka xifoni ya wena twana munhu wa ha xava swikorokoro muti wa tsandza la munhu wa ha xava swikorokoro yi hava na ndhawu yo tlela wa tsandza muti la mara swikorokoro munhu a nga yimi ku xava ni swi twisisi ku what could be the problem instead of me finishing the house I'm buying cars. That's stupidity on the highest level. Swimming pool is very dirty here. We are bad. I need somebody to clean it up. December is here. We need to do proper things here. The house is here as well. I can't even finish it. You will never know. Hey, kunzima emhlabeni. Mina nga vona tona swi nga va kahle vhele kha hi tshana tanihi mi swi tokela ka Master T vhele mina ni munhu loyi ku hi mina vhele ni ngo munhu i fika a rhangisa yindlo before a car a swo boha but ku va an advice leyi mina va ku ni na yona and stuff like that hi n'wi
mi swi tivaka vhevhelo ya vana na end first swa timovha swi hiti swa timovha like swi tanihileswi mi swi tivaka na more aspects ka swona compared to a house yindlu a yi as risky as a car in general and stuff like that na yona mhaka leyi mali makana ku vhelevhele so ya ni nga vula ku mhaka kahle loko wo aka futhi swi kahle gaga xi latele vanhu vo tala swinene swi ta kota ku va swi motivate vanhu vo tala swinene lava n'wi landzelelaka na vona ku va va na something like a house va aka and then ya swilo leswi nga ta swi vona ka ndzhaku I wish a rhanga hi endla before ku nghena swa ti-rap na ti-golf a ri ku la ntiyiso because mi kuma ku sweswi vanhu va va motivated ngopfu mi kuma ku va ku ri hi side ngopfu ra ha ri ka ti-movie and stuff like that but hayi fully ta kha hetisa swi kahle wa kha swi vona na yena ku swa ti-competition swa timovha a swi va na that a swi va that significant and stuff like that ra mhaka leswi hi leswi loko ra mi geza mi subscribe ta kombela mi teka subscribe ku i choice as stated i choice yi nga sungula hi movha yi aka or aka tala movha swi hi wena but ku ya hi le ka master tani mi swi to mina ni ri aka first and then i tala e car hi leswo